Hallo. Hallo. Goeienaand, Hope Family Park 10. Daar sê, dit is hoe ek julle ken. Julle is mos nie mense wat skaam is om in die naam van die Here te sê, woehoe. Hoe ken julle my? Woep, woep. You may take your seats, thank you. I just love our worship team vanaand. The Holy Spirit is so present tonight, isn't it? We can just feel the Spirit tonight. En ons is so opgewonde vanaand om te deel dit wat ons opgebou het oor die laaste 3 weke. So kom ons gee vir ons worship team net 'n lekker handeklap. Come on. Thank you, worship team. Without our worship team, you know, we run short of atmosphere, eh? Ek moet julle sê, as daai gitaar begin speel, dan wil ek net jiggy for the Lord. Amen? Amen, we jiggy for the Lord. Weet julle, ek moet vir julle sê, dat toe ek moes begin voorberei vir die boodskap vir vandag, het ek myself die vraag gevra, dat oor die laaste 3 weke, het ons onsself opgebou en opgebou vir die Paasnaweek. En ek wil net hê ons moet vir 'n oomblik net sit en dink weer daaromtrent. Hoe ons Jesus se kruisiging en sy opstanding gevier het. En weet julle, toe ek dink aan dit en toe ons die verskillende boodskappe weer deurgegaan het en toe ons weet net in dankbaarheid staan om te sê dankie Jesus vir dit wat U op die kruis vir ons gedoen het. Toe moes ek myself die vraag vra om te sê, so now what? Hy was gekruisig, ons het sy opstanding gevier, so now what? Sê vir die persoon langs jou, so now what? Want ek wil vanaand vir u sê dat you have been called and elected. The minute that Jesus Christ said it is finished, you have been called and elected. U is spesiaal nou verkies deur Jesus Christus. Amen. Ons stap in die power in. The same power that raised Jesus from the dead is now in you. Therefore, you are called. You have been called and erected and elected and brought up and have been saved and have been given the grace to be able to stand up and to walk in the power that Jesus Christ has left for you when He died on the cross. Vir my is dit baie belangrik vanaand mense dat ons verstaan dat hierdie opoffering het gekom teen 'n prys. En as ek sê dan, so now what? Dan is dit maar, waarmee is ons gelos? Vanaand wil ek 'n bietjie gesels om te sê dat we have to now look at the fruitful growth in our faith. So die oomblik toe Jesus Christus vir ons daai power gegee het, is daar nou werk vir ons wat gedoen moet word. Ons spiritual workout, daai ding wat ek altyd sê, nê? Bybel op, Bybel af, Bybel op, Bybel af. Our spiritual workout on a day-to-day basis. We have to now grow in our fruitfulness and grow in our faith. So daar's 3 hoofpunte wat ons na moet kyk as ek sê we have to grow in our fruitfulness. Growing in Christian maturity, growing in knowledge of God and Jesus, growing in moral transformation. Mense, daai 3 punte kan ons nie net ligtelik vat nie. As ek sê that we have to grow in spiritual maturity, Christian maturity, dan beteken dit dat jou taak op 'n dag-tot-dag basis is om seker te maak dat jy jouself van jou kop tot jou twinkies vol van God se woord maak. Dat jy jouself van jou kop tot jou twinkies regmaak om te stap soos wat Jesus gestap het, om die karakter te wys soos wat Jesus gewys het. Deel van jou spiritual growth is om te kyk na watter van die karakters kon ek vir u vanaand nou weer beeldtoon. En weet u, dit was vir my baie moeilik, want ek het gedink, weet jy wat, wie het ook deur 'n moeilike tyd gegaan?
net soos Jesus. En toe laat dit my dink aan die apostel Pieter. So vanaand gaan ons 'n bietjie kuier by 2 Peter 1 verse 5 to 8. Maar voordat ek die skriflesing doen, wil ek vir u net 'n bietjie 'n prentjie skets dat Simon Peter was geroep gewees deur Jesus om 'n visserman. Hy was 'n visserman gewees en Jesus het na hom toe gegaan en hy het gesê, Simon Peter, I want you to follow me. Los alles wat jy mee besig is. Follow me, I'm going to make you fishers of men. Amen? En dit is waaraan u instap, is to make fishers of men. Hy het hom nie verniet gesê, Simon Peter nie, want Peter het toe 'n spokesperson geword vir meeste van die disippels. Hy was braaf. Maar weet julle wat vir my interessant is dat hy het in actual fact 2 Peter 1 verse 5 toe uitgeskryf, toe hy self geweet het, maar ek gaan ook sterf. Maar net soos Jesus, wat onthou julle ek het gesê, Jesus het met die donkie ingery, maar hy het gestop. Hy het nog steeds mense gehelp. Hy het nog steeds miracles gedoen. Hy het nog steeds healing gedoen. En dieselfde is hierdie wat Pieter vir ons doen. Pieter het hierdie skriflesing geskryf om vir ons te kan sê, waarmee moet ons onsself ophou, sodat ons vrugte kan dra in ons geloof. Is u reg om vrugte te dra in u geloof? That divine power, the power that was in Jesus is in you. It is time for you to step up into your divine power, into your divine nature. Ons moet ons veranderinge maak. Ons kan nie meer optree soos wat ons voorheen opgetree het nie. We are free. We have been given the freedom. Therefore, ek gaan dit weer sê, are you chained or are you changed? Julle hoor baie keer sê ek dit. Maar ek moet vir u vanaand uitnooi en sê, ek wil vir u vra, asseblief, dit is tyd om te stap en te sê, ek moet veranderinge aanbring in my daaglikse lewe. Maar hoe doen ons dit? Kom ons luister na 2 Peter 1, vers 5 tot 8. We're going to read it through the NIV version. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. Dis 'n hele rympie hierdie julle. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Ek wil vir u sê dat daai karaktereienskappe, God is enough. As u uself gaan meet op 'n daaglikse basis teen hierdie eienskappe, hierdie karaktereienskappe, dan is ons besig om deur transformasie te gaan. Maar ek wil vir u sê, transformasie kan seer wees. Transformasie kan moeilik wees. Transformasie gaan beteken dat u noodwendig sal moet van sekere goed ontslaa raak, sekere gewoontes, sekere vriende. So is daar enige iemand vanaand wat hier so sit, wat miskien ook gedink het, joh, hierdie transformasie voel vir my moeilik. Dan wil ek vir u vanaand net sê, remember that his power is in you. You are not alone. Doen dit saam met mense om jou wat dieselfde doelwit het. En dit is om 'n verandering aan te bring in jou lewe. Om ten volle toegerus te wees met hierdie karaktereienskappe, want u stap in 'n nuwe lewe in. You are a new creation. Amen? Come on, you're a new creation. Ek gaan 'n bietjie indelf in elkeen van hierdie karaktertrekke, want u sien, soos ek gesê het, daar is werk wat gedoen moet word. So as ek kyk na die karaktereienskappe,
van faith in virtue and knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, en love. Weet julle wat is eintlik vir my baie interessant gewees? Is toe ek gekyk het na hierdie karaktereienskappe, toe sien ek maar, hallo, 4 van hierdie eienskappe is ook die vrug van die Gees. Kan julle dit herken? Is daar van julle wat dit kan herken? Daar's 4 van hulle wat aan die goddelike vrug behoort. En daardie 4 is faithfulness, self-control, kindness en love. So dit is nie vir Mahala dat dit weer herhaal word nie, nê? Dit is om vir ons attent te maak om te sê dat hierdie karaktereienskappe is waarin ons moet groei. Daai spiritual maturity, your Christian maturity must grow, so your character must grow. Ons kan nie bly waar ons was en dan dink dat ons kan 'n verbetering maak nie. Elke dag is 'n nuwe adventure. Because you know what? Jesus loves you. Jesus wants to bless you. Jesus says, I am the great I am, and that I will look after you. I am the light of the world. Al sy beloftes, mense, is vir julle, vir elkeen van julle, tot die ouetjies daarbo. Amen. Let's embrace them. Kom ons kyk na elkeen van hierdie karaktereienskappe en kyk maar wat se werk is daar wat ons moet doen. Jesus Christus het klaar sy werk vir ons gedoen. Nou is dit ons beurt om te sê, ek is bereid om op te staan. I am prepared, Lord Jesus, to do the same. I am prepared to show you, Lord Jesus, how grateful I am for what you've done for me. So when I look at faith, het u die geloof om die beloftes wat Jesus vir u gelos het in u hart in te neem? Het u daai geloof? Because you know, faith means is that I boldly step into the promises of what Jesus has left for me. Het u die geloof om te glo dat Jesus het 'n plan vir jou lewe? Het u die geloof om te weet that he has plans to prosper you and not to harm you? Het jy die geloof? Want geloof is wat jou op 'n dag-tot-dag basis inspireer om vir Jesus te volg. Hoe sterker jou geloof, hoe vinniger gaan jy agter hom stap. Hoe sterker jou geloof, hoe vinniger gaan jy na ander stap. I want to invite you, put your running shoes on and get ready to run into the future with faith. Amen. Hoeveel atlete sit hier vanaand? Ons kan altyd 'n reis hê na die tyd hier buite, julle al om die saal. En kyk wie hardloop die vinnigste met julle faith. Okay. We'll see quick enough who's got the biggest faith running shoes. Dan kom ons kyk na die woord virtue. Weet julle dat in Grieks, nê, in the Greek language, virtue is arete. Arete is quite a nice word, nê? Because virtue mean dat ons wil ons persoonlikhede so verander dat our values and our moral excellence changes. So ons waardes moet verander. Ons morele standaarde wil ons dan nou na streef sodat dit in excellence instap. Your moral standards must change. Jou ja is jou ja, jou nee is jou nee. Ek sê altyd, say what you mean and mean what you say, but don't be mean. Come on. Nee? Yes, yes. Daai virtue bring vir ons deugsaamheid. Jo. Ons het geleer van deugsaamheid, want deugsaamheid is dit wat vir ons help om elke keer die regte besluit te maak. Deugsaamheid, virtue, strict moral excellence. Julle weet by Hope Family, we strive for excellence. You always hear us speak about that. We strive for excellence. We have people sitting in red shirts because they're serving the dream team because we want to create an excellent environment for you. Ons het welcome home banners op because we want to create excellence for you.
We have water baptism all set up, ready for you. Well done for your decision. Because we want to show you what does it look like to serve the Lord in excellence. You personally must do that for yourself. Om die Here te dien met absolute excellence in your heart. Knowledge. When we say that one of the characters is knowledge. Onthou Jesus het sy Vader goed geken. Anders sou Satan hom ons kon lekker onderkry. Remember, he was tested. How many times? Mense, vanaand wil ek vir u sê, arm yourself with knowledge, with the truth of God, sodat wanneer u getoets word, dat u die verskil kan ken tussen dit wat reg is en dit wat verkeerd is. So om dit wat waar is en dit wat die vyand jou oor wil kom fluister. Dit wat die vyand van jou wil kom wegneem. You are a child of God. Jy is gekies. Remember, he has chosen you. When it comes to self-control, now, I know that self-control can be very, very difficult. Want ons bly maar mens. Maar weet u dat hoe nader jy aan God se woord beweeg, hoe meer kan jy dit oefen. Mense, selfbeheersing, it's all about practicing it. Hulle sê practice makes perfect. Daar's geen rugby span wat gaan wen as hulle nie oefen nie. Daar's geen sokkerspan wat gaan wen as hulle nie oefen nie. Daar's geen spirituele gees wat sal wen as u dit nie gaan oefen nie. Self-control means you've got to practice self-control. But what must I have self-control for? Selfbeheersing om elke keer vir Jesus te kies. Wanneer u in 'n situasie gesit word waar u 'n keuse moet maak tussen dit wat die wêreld van u vra en tussen dit wat in Jesus se oë reg is, wil ek vanaand vir u aanmoedig en sê, choose him always. Put him first. Selfbeheersing. Selfbeheersing sluit ook in dat ons opoffering sal moet maak. En wanneer ons 'n opoffering maak, dan moet daai selfbeheersing insluit om nie terug te wil gaan na my default setting toe nie. Want dit gaan so maklik wees om terug te stap in die ou ding in. Dit waaraan ons gewoond is. Remember, he has set you free. Hy het onvoorwaardelik vir u gesê, ek sterf vir jou onvoorwaardelik. Daar is nie enige voorwaardes nie. Al wat ek van jou vra is roep my naam. Serve me. Practice to become more like me with these characters. Verbeter jou lewe because I have a plan for you. Laat die sterretjie binne in jou skyn. Elkeen van julle is geroep vir 'n beter lewe. If we just look at these characteristics, perseverance, mense, volharding. Hoeveel van julle sit miskien vanaand hierso wat u miskien 'n gebed gedoen het? En weet jy, na 2 dae dan begin jy dink, nee wat jong, hier gebeur niks nie. Maar wat van na 'n week? Wat van na 2 weke? Maybe you're waiting a month already and nothing is happening. It doesn't mean to say that God is not working. It doesn't mean to say that Jesus Christ is not with you. It means that in his time, when he's ordained it, things will happen for you. Sometimes he protects us in the waiting. Partykeer is dit in die wagperiode wat hy kyk na ons karakter. Het ons uithou vermoë? Of gaan ons die reis hardloop soos ek nou gesê het om die saal en hier by die tweede ronde langs die kant gaan sit en vir die ander kyk? Of gaan ons probeer om by te hou? Nee, endurance. Are we going to build up spiritual endurance? Godliness. Ons hoor soveel keer net that we have to live in godliness. Soveel van die versies praat oor godliness. Goddelike gedrag, godliness. Goddelike geloof, godliness. Gods vrug, godliness. The fruit of the Spirit is all part of becoming more like Jesus. Improving how we live. So can others see you
and see him. So as ek na u kyk, kan ek vir Jesus in jou sien. Skyn jy 'n lig vir Jesus so wyd, so ver, dat dit ander mense kan opbeer, dat dit ander mense in hierdie seats kan bring. Dat ons naderhand moet meer seats uitpak daar agter. Let's give a shout out to Protea Park. Come on. Woo! Let's give a shout out to Wilderness Heights. Come on. Let's give a shout out to Hope Family George. And what about Park Dean? Perseverance. This is what perseverance looks like. This is what godliness looks like. The next characteristic is brotherly kindness. Brotherly kindness. Brotherly kindness is waar ons, julle hoor altyd net die woord van God sê, broeders en susters. Party van die kerk, as julle kerk toe gaan, dan sê hulle mos, goeienaand, broeders en susters. Okay, nou, that brotherly love and kindness is vir broeders en susters. Sê vir die ou langs jou, broeder en suster, I love you. But now guess what? Julle sien, dit wat jy nou net gedoen het, is mos baie maklik, is dit nie? Want ons ken mekaar. Ons is almal op dieselfde pad. But now I want to invite you and I want to say to you, the next and the very big one is love. We know that the Word of God keeps on saying that without love, nothing matters. So nou wil ek vir u sê, ja, ons het nou net geervaar hoe lekker dit is as ons mekaar lief het hier, broeders en susters. Maar ek wil vir u uitnooi dat wanneer u by daai deure uitstap, then love, that last piece of love, is you must now go out and share that love into your community. Love all people, all nations, is what the Word of God asks you to do. You cannot keep this good news to yourself. You cannot keep this kind of love to yourself. I'd like to invite you dat wanneer jy uitgaan, share this love. Share hierdie karaktereienskappe op so 'n manier dat jy mense aantrek na Jesus toe. They must look at you and think, you know what, I want to know, what is it that you have that looks so amazing? Wat maak jou so besonder? Amen? Voel u besonders vanaand? Ja? U sien, as ons nie kan inleen in hierdie karakterstrekke nie, dan sê 2 Pieter vir ons hard en duidelik, dat vers 10 sê, julle moet daarvoor beywer, om julle lewe te bewys, dat God julle geroep en verkies het. As julle dit doen, sal julle nie struikel nie. Amen? As u hierdie karaktereienskappe oefen, en leef, en uitleef, en vir Jesus innooi in jou lewe, then you will not stumble. Plug in, connect, be together here, join a small group, water baptism, discovery course, volunteer. Mense, daar is soveel opportunities vir jou, om jou karaktertrekke te kan uitleef, om God se naam victory te gee. Amen. God is sufficient for you. God is sufficient. Lean into His word and lean into the power that He has ordained for you. Weet u, ek wil vir u net weer eens aanspoor om te sê, as u nog nie u lewe vir hom gegee het nie, then I want to invite you tonight to give your life to Jesus.
So let's just become quiet and let us just reflect for a moment. And with our eyes closed and our head bowed down, let's just declare tonight again, Lord Jesus, I give you my life. Forgive me my sin. Lord Jesus, I want to step into all that you have for me. Lord, I thank you, Jesus, for what you did on the cross for me. I want to change my life. I want to follow you all the days of my life. In Jesus' name, amen.